Los cursos de verano actúan en la práctica como verdaderos laboratorios de innovación intelectual y aplicada. Eso explica el compromiso continuado de esta fundación, de la Fundación BBVA, con este proyecto, y es la base sobre la que se construyen también los altísimos índices de satisfacción de docentes y alumnos que les acompañan en cada una de las ediciones. Uda ikastaroek sorreratik eta gaur arte, bete-betean konektatzen dute gure unibertsitatearen sustraiekin, eta tresna estrategiko dira jakintza gizarteratzeko, jakintza sortzeko, eraikitzeko eta partekatzeko, eta ezagutza zientzia eta eztabaida kritikoa sustatzeko beharrezkoak zaizkigu Uda ikastaroek eskaintzen diguten gune seguruak, arnasguneak. Desde primeros del mes de junio hasta finales de septiembre se desarrollarán 133 cursos y 29 workshops en 15 localidades diferentes. Donostia, San Sebastián, Bilbao, Vitoria-Gasteiz y Bayona serán las localidades donde se concentrarán el mayor número de cursos, pero en el afán de extender nuestra oferta al resto de localidades, también tendrán lugar cursos en localidades o en municipios como Aramayo, Ataun, Beasain, Bermeo, Gernika, Lumo, Irún, Lesaca, Oñati, Ordizi o Zaldibia. Aurtengo kanpainaren bidez, mezu simple baina oso esanguratsu bat helarazi nahi dugu. Ideiak partekatzen direnean ez dira galtzen, kontrakoa baizik, hasi eta eraldatu egiten dira. Izan ere, ezagutzak benetako zentzua hartzen du besteekin partekatzerakoan. Eta Uda ikastaroak horretarako espazio pribilegiatua dira. Askotariko pertsonak batzen dituen elkargune bada, bakoitzak bere ikuspegia, galderak eta esperientzia ekarriz pentsamendu individuala ezagutza kolektiboa bihurtzeko.